Uj, vidi se Koliko ih je? Da se kupimo to brzo i idemo. Skače? Odvratnicu. Zaglovo, kak je smiješan. Prvo ste tu, fuj. Bubamara. Brzo iskupi. Zaglovo. Fuj. Zaglovo. Aj, se miče još. Fuj. Ih, puno ima. Daš malo. Evo ti Bogovoljka. Umrta možda. Brzo stavi ga. Jesmo ih. Ovdje smo ih sve skupili. Dobro, neće nikud. Ajmo. Ajmo. Četirigodišnja doba, grob nepoznatog računala. Rad svojom monotonijom asocira na posljedice velikog masakra. Svaka slika prikazuje istu scenu iz iste perspektive, zbog čega ostavljaju dojam statičnosti, ali na njihovu se kraju nazire kraj groblja i livade. Iako fotografija nije primarno Fabrovo sredstvo izražavanja, on ovim dijelom uspijeva zaustaviti vrijeme prikazivajući prizor koji nema niti početak niti kraj. Kada bolje pogledamo, primijetit ćemo da križevi nose imena različitih kukaca na flamenskom, Fabrovom materinjem jeziku. Fabre se oduvijek zanimao za svijet kukaca. Iako kuksi predstavljaju raznolikost i inteligenciju prirode, oni također mogu biti nositelji zaraze, pa čak i smrti. Fabre povlači paralelu između kukaca i tehnologije, njihovu vječnost. Oboje su pronašli način konstantne prilagodbe što im osigurava opstanak. Kosturi kukaca koji u sebi sadrže hitinu, Fabrovu su svijetu sinonim za hardware. Postoji samo mogućnost promjene.